I zdravo svima narode, u današnjem videu ćete vidjeti mene kako kampujem 24 sata, ili bolje reći kako preživljavam u šumi 24 naredna sata. Ono što je interesantno nije baš da sam u velikoj vukojebini, već sam u maloj vukojebini i ovo nije baš džinovska zabit, ali je mala zabit jer se nalazi na 20 km od grada, dosta je zabačeno. Ovdje oko mene se nalazi reka, prvi čovjek se od mene nalazi tamo na 400 metara peca, eno ga tamo da pokažem. Dakle, evo gdje se nalazi kakav teren i čućete eho od automobila jer ovdje 50 metara tamo se nalazi put, a ja sam ovdje odlučio da stanem i da napravim video o tome kako ću živjeti naredna 24 sata u šumi, što nije baš 24 sata, ali je 15 sati otprilike. Imam šator i došao sam ovdje sa bajisom, tako da ću vam sve sad direktno pokazati kad budem. I ovdje će mi biti mjesto gdje ću rasporediti šator i mislim da me ovdje niko neće uznemiravati. Ovdje ću provesti moju noć. Sad je oko pola 2 u nedjelju i sutra u ponedjeljak bi trebao da se vratim kući, tako da to je to, vidjet ćete sad kad budem ovaj šator namjestio da vam pokažem kako on izgleda. I plus ja sam se obukao veoma dobro, imam rukavice, mikrofon, celu opremu snimanja, imam jaknu, rani pantaloni, to sam u Bobby House kupio, a čizme su, kupio sam ih prve godine, neuništive su, vojničke, od nemačke vojske. Sad možda ćete me mrziti zbog toga, ali stvarno ne postoji bolja čizma koja može da postoji da se napravi, stvarno ne unište. Ja sam 2 godine koristio Volu, to sam radio s njima po kiši, po snijegu, po ledu, po blatu najvećem, po deponiji sam hodao s njima i ništa im znači nije, osim što jedan komadić otpao, tako da se malo sad teže veže, ali su super čizme, tako da za ovakve terene ovo je bukvalno za najveće zabiti da idete ovim čizmom, zato sam ih i uzeo. Tako da i ovaj plus ovaj šator i čizme sam kupio na jednom mjestu, to je jedno mjesto u Beogradu, zove se Army Shop NMOC, prodaju tako te sve iz rashoda vojske, kad neka vojska nešto koristi i onda kada završi sa korištenjem. Znači ovdje su ove štake za šator. Mislim da nema nikakvih rupa od metaka jer bit će peska u njemu, to ćete vidjeti, ali nema nikakvih rupa od metaka, tako da nije nikakvoj borbi korišten. Možda su ga nekim specijalnim misijama koristili ili tako nešto, jer tamo u Hollandi nema peska, oni su možda išli u Egipat ili ko zna gdje negdje, možda na Bliski istok sa ovim šatorom, jer sam vidio da njemu ima peska i ovo je njihova holandska kamuflaža, što je ovako dobar šator i vodootporan je, tako da može da drži vodu. Sad koliko može drži, neće valjda kiša padati, a ako mi kiša uhvati onda sam baš veliki srećnik. Tako da sad ću ubrzati video da ovaj šator rasporedim i da vidite kad ga budem rasklopio. Prva stvar koju sam uradio jeste da sam uzeo ove čavle, imam ih tu više, znači ovo nije ekser, već je deo koji se zabija u zemlju, ne znam kako se zove. Evo ga, celo šator ima ovakva 4 stubića da sam zabio u zemlju na svakom kraju. Onda moram malo bolje da ga dotegnem. I plus imam ovdje više, znači bit će ovdje više toga. Dobro, ok, sad ćemo to namestiti. I plus ovdje ova jedna šipka koja drži ovu centraunu. I moram sad također sa druge strane. I pogledajte sad što sam našao ovdje. Znači ovo je ko zna koliko godina stvarno, ovo je možda ne znam kada je ovo izmišljeno. Ali vidite što sam našao, znači ovo je neki vojnik ostavio, koji je ovaj šator koristio. I ostavio svetileću lampu u ovom, sad ću da izvadim i da vam pokažem. Pogledajte ovo, znači ne znam da li je ovo svetileća lampa ili je krv, ali nije krv, nema šanse, ne može čega biti krv. Ali mislim da se ovo polomi, ali ovo neću da diram, je ovo dosta staro, vjerojatno neispravno. Prošlo vijek trajanja, vidite, znači ovo je ta svjetlucava tečnost i mislim da se ovako polomi i onda počne da svetili tako, znači to je ta neonska fluorescentna lampa, ali to je interesantno, ovo je možda 15 godina, ovo je možda stariji od mene čak. I samo da vam brzinski pokažem šta sam se poneo. Dakle, prvo je ovaj šal, konac sam ovako jedan švajcarski nožić, dakle sve to u svrhi kampovanja. Također još jedan opasno nož, ali tako to mi treba za drvo, nisam umjesto sekirici, sam poneo ovo. Pitanje je nož od američke vojske Kabar, dobar nož. To je sve za potrebe kampovanja.
tako da treba će mi se neko drvo da ga stuckam, ili tako nešto da potpalim. Onda sljedeći imam i ovaj ašov, koji je također veoma dobar, može da se koristi i kao testerica, jer se ima ovdje zube i može kao testerica da se koristi za neke manje komade drveta. To je super, kupio sam kiflo da pojedem, već sam gladan, već me i žao mi što nisam teo sam da kupim supu kestinu, nisam poneo i nisam kupio, tako da ovo je jugoslovenska manjerka, činija, posuda za jelo, ovo je zapravo čaša i ovo je čutora i tako sve to ide jedno u drugo. To je stvarno svaki čast inženjerima Jugoslavije, to su super uradili, to je veoma pametno urađeno. Plus imam ovaj paracord, morat sad iskoristiti jer ne mogu ovaj šator da namestim kako mi treba, jer ovaj njihov kanap je kratak. Imam ovo za paljenje vatre, imam ovdje benzin sa rezervnim kremenom i zipom i ovo je paljač košta 500 dinara, dakle nije original zipo, imam original sa emblemom Vuka, pošto se ja prezivam Vuković pa ja emblem Vuka, on košta 30 euro, dok ovaj košta samo 500 dinara, ali prazan je, tako da ga treba dopuniti. Ali to ako budem teo vatricu sebi da napravim, i ako nisam ništa poneo zapravo da skuvam na ovaj sad da radim. Znate što je ovo je live strav, ovo ću vam posle pokazati. Kroz ovo se može biti prljava dunavska voda, da. Tako da voda ima puno rečne vode i čuo sam negdje tu da je neki 10-15 km odavde se nalazi Mestara Matijević. Sad, oni ispuštaju sve te iznutrice, ako to isne, a vjerojatno jeste. Oni sve te iznutrice od mesa što ne može ni u švarglu, ni u pašetu otići, oni to sve izbacuju u ovaj kanal. Tako da koliko je tu zdrava voda da se pije, čak i s ovim filtrom jer ovo pročišćava bakterije, ali sad koliko je tu opasno da voda se pije probat ću, pa ako preživim, šalim se, neće biti ništa, ali opet, tako da znate, super stvar. I ovdje sam poneo opremu za snimanje i plus ovo je jedan super telefon za kampovanje, ima džinovsku bateriju, 20.000 mAh, to će mi biti zapravo powerbank za moj telefon dok budem snimao. I ponao sam jednu knjigu da čitam, pa ću posle čitati cijelo vrijeme dok budemo se namestiti, dok budem pojeo. U šatoru ću čitati jer mi dosta nemam što da radim, knjiga Psihologija laganja, to sam kupio pred 2 godine, a nikako da pročitam. I plus imam da pojedem ovaj jedan Rio Mare, to ću pojesti. Jednu paštetu ću pojesti sa ovim kiflama i to je to, ja imam viljušku kašiku. Čak mi palo na pamet da napravim salatu od maslačka, pokupim maslačak što ima ovdje, stavim ga u ovu posudu, malo ga skuvam s vodom i pojedem ako budu uopšte to moglo tako da se napravi. I ovdje naravno fješta, tako da idemo sad da ovaj šator se provedemo kako treba. Ali jedini problem pravi, ovo sam dobro namestio jednu stranu i onda ova druga strana me koči jer kad povučem ovo da mi drži kanap što treba da se zabode kad ga povučem. Kad ga povučem, on treba tu da drži, ali ne može jer je ovaj kanap kratak veoma, tako da moram isječem ovaj kanap i moram svoj novi kanap, onaj paracord da iskoristim za ovo. Dobro, ja sad se ljudi uplaše ovoga noža kad ga vide, a ovo je dakle nož za potrebe kampovanja i veoma je oštar, nisam ga uopšte ni narezivao, ali bit će super za neko drvo jer veoma ovako i rani nož može ovako dosta da se seče s njime. Kad sam ovo prvi put pokazao, baba rekao da je to nož za klanje, ali dobro, mislim tako izgleda, ali opet zavisi šta ga koristite i vi ako imate sekiru možete nekom glavu cepati, a možete i drvo cepati, tako da od vas zavisi za šta ćete ga koristiti. Tako da idem ovdje namestiti ovo. Dobro, ovo je stvarno kao paracord je super, treba će mi dosta, jer ću ovdje povezati na ovaj sistem, ovdje ću povezati. I narode, moj šator je gotov, evo kako on izgleda. Dakle, ukupno ima 1, 2, 3, ima oko ovakvih nekih 8 klinova, izračunajte sami. Dakle, kako sam postavljao, ovdje sam ga prvo postavio, raširio sam ga. Prvo sam ga morao postaviti ovo postolje. I ovdje da ga zakačim da on drži ravnotežu, vidite, jer ovo duboko u zemlji stoji. Onda, i naravno ovaj nož je onako dobro, ovaj nož mi mnogo pomogao. Nisam imao tog noža, ne bi ni mogao ovaj paracord kanap da isjećam. Sad ću ovdje napraviti vatricu, ću položiti i uzet ću, znate čega, uzet ću ove trave i od ove trave ću nešto smisliti, neku salatu napravim. I zapravo ovo je hajdučka trava, nisam siguran da se ovo može jesti. A kad sam bio mali, ne baš kad sam bio mali. Kada sam imao 10 godina rekao mi jedan prijatelj da se ovo rozo od ove hajdučke trave može jesti i da ništa neće biti toga.
a sad nisi siguran, nemojte vi da poslušate moj savjet da se vidim isto trolali. Ali ja ću probati, jeo sam ništa mi od toga nije bilo, tako da ima dosta zapravo trave koje se može jesti, čak i kamilica može jesti. Ali ne sve, dakle nešto se može jesti, i ako se posoli bukvalno se može napraviti salata od trave koja se nalazi u žbunju. Ok, ovdje isto balansira s druge strane, zabodenu zemlju. Ovo je pravi vojnički šator i što je smiješno, šatori koštaju ja mislim 50 ili 100 evra, što je smiješna cijena. A super je, plus sad ćete vidjeti unutra kako izgleda. Naravno prikačio i dosta to je ta šarena boja, to je do holandske vojske kamuflaža. I dosta je ovako šarenkast. Mislim, NATO jeste zapravo, Holandija zapravo u delu NATO. Ali, nema veze, jedan put kad smo bili pričali, ja s nekim prijateljem, kad sam možda imao 10 godina, mi je rekao North Atlantic Terrorist Organization i to mi je ostalo zauvijek u pamćenju, to će mi vjerojatno ostati do kraja mog života u pamćenju. I ovdje da izvučemo ovo. Ok, evo kako se šator otvori, ima dole cipzor, ima i gore cipzor. I evo ga kako on izgleda, evo da uključimo lampu da vidite. Dakle, dobar šator, opa, mogu gledati cijelo sati, najgore što se može dogoditi. KL94, znači ovo je 14 godina stariji od mene. I najgore što se može dogoditi, ima dosta pijeska, vidite, jer je to u pešanim uslovima korišteno ili na nekoj plaži, ali sigurno ima dosta pijeska, jer ovo, ko zna, ovo je možda korišteno u Iračkom ratu, ko zna. Ali nema nikakvih, nisam još primijetio nikakve tragove krvi, niti nikakve tragove neko od ovdje poginuo u ovom šatru. Može jeste, možda nije, otkud znaš, ali nema nikakve tragove oštećenja da su neki geleri prošli, možda je od gelera, možda nije. Znači, razne varijante postoje. Ali opet može samo običan šator koji iz rashoda prošao i to je to. I super je, ovdje sam ga namjestio, super sve stoji. Tako da najgore što se može dogoditi jeste da sad ja ovdje zaspim tokom noći i da se ovo struši na mene. Pa da sam bi izašao i to je to, ali to je najgore zapravo što se može dogoditi. I evo kako ga zatvaram. Evo zatvaram ga ovdje. I on super stoji, evo ga ovdje. Ima vazduha i ovdje zapravo mogu dvojica momaka da legu vojnika. Ali nije, ajde, to više za jednog, ali stvarno onako za neko preživljavanje u slučaju trećeg svjetskog rata je najbolja opcija koja postoji u svijetu. Ne postoji ništa bolje od ovoga. Ovdje pored, znači kako je šator, tu, odmah ovdje pored se nalazi ova jedna jako bodljikava biljka, vidite vi koliko je ovo bodljikavo. Dakle, ja ne znam, ovdje mi se zabode u gumu od točka. Ovdje mi se zabode u gumu točka, vidite koliko je zapravo to. I čak imam švalbe zaštitu. Tako da ima debeli sloj gume. Ali čak su se znali i te bušiti, ako su baš velika opterećenja. Ali ovdje se neće ništa probušiti, nadam se. Jer treba se odavde vraćati jedno 20 km peške, ali neće ovdje biti. Će biti deo gdje ću da snimim thumbnail za video, a također ću da snimim kako jedem paštetu. Ovo je jetrena Carnexova pašteta od najboljih iznutrica, napravljeno direktno od prave jetre od svinje. Evo ga, ovaj kifla danas sveža kupljena. Super kifla, ispravna. Thumbnail kako jedem paštetu. I narode, samo da pohvalim ovu Carnexovu paštetu, dakle ovo je najbolja pašteta koju sam u životu jeo, iako je pašteta obično smeće, pravi se od ovih iznutrica. Opet, ako nemate šta jesti, ako ste sirotinja, morate paštetu jesti. Čak nema svaka para ni za Carnexovu paštetu, a kupuje jeftinije paštete. To je baš ako ste teška sirotinja, a morate to, a dobro. Onako tako živi, šta da se radi. Ljudi su najčešće sami krivi jer su siromašni, to je definitivno. Šteta je bila super. Ja sam napraviti kratku pauzu i pokazati vam kako se može piti voda iz ovog prečišćivača. Ok, spuštam se ovdje niz ovu streminu. Nema nikakva paluba, ali ima tamo nekih paluba, ima tamo preko puta, dakle ima tu par paluba, sam video da stoje za pecaroše. Šta je ovo? Ne znam šta je ovo, nije ni bitno. Opa!
idem malo nasuti vode i popiti kroz ovaj filter da vam pokažem da se to može raditi. I ovo ako odi telefon ode u pičku materinu, izumijete. Ali lepši izraz ne postoji. Ovo ne mogu snimati. Upravo sam izvukao malo vode, znači prava je ta voda iz kanala, znači nije da sam sipao flašicu, već je prava. Da, iz rijeke sad što ste vidjeli, sad ću vam pokažem kako se ovo zapravo smije piti. Upravo ćete vidjeti jednu najluđu stvar koja može da se dogodi, a to je da pijete dunavsku rečnu vodu. Ovo je baš u uslovima ekstremnog preživljavanja i ovo je filter Lifestar. Ko ovo koristi? Ovo su koristila, mislim dalje koriste, deca u Africi koji nemaju pitku vodu. Dati im ovo, umjesto da im izgradite vodovod, dati im ovo i onda oni piju prljavu borušinu, da ne bi dobili sve moguće bolesti. I on u sebi ima mikrofiber tkiva, jako su gusta i sad ću da pomirišem, onda vidim kako miriši. Ok, nije strašno, nema nikakav smrad, a ovo ću sada da, kako se ovo pije, dakle stavim ovdje i bukvalno usisavam kroz ovaj filter i kroz njega se pročisti to. Kroz njega se pročisti 99% baterija, ali nije moguće sve piti, dakle ne možete piti kanalizacijom vodu, ne možete piti mokraću kroz ovo. Ako pijete mokraću kroz ovo nema puno amonijaka i vi zapravo možete umriti ako budete pili mokraću, jer pročišćava bakterija, ona pročišćava amonijak, i amonijak vam se vraća u bubrege i onda vam uništi bubrege jer bubrezi crknu od koliko imate amonijaka u mokraći, tako da ne smijete piti kanalizaciju vodu, ne smijete piti mokraću, ne smijete piti otrove, ne može otrove da pročisti, ali može da pročisti prljavu vodu kao ovu recimo. Tako da sad ću porovati i da vidim šta kaže. I su vidjeli, dakle, pročisti, a voda ima okus kao nešto, kao da pijete vodu iz vodokotlića, tako bi je zapravo pisao. Tako da, ima jedan specifičan ukus, ali opet bolje kroz ovo piti nego piti rijetko. Zamislite da počnete riskirati tako neka apokalipsa, da nemate vode, onda biste morali kroz ovo piti. Tako da ovo je stvar koja košta 20 € može spasiti život u ekstremnim situacijama. Sad ću ovo da završim što ću tako da prodavam. Dakle, vidite koliko je zapravo vodi žešulo. Još jedan put. Bitno je da svu vodu pročistite kada završite sa pijenjem, da ne bi ostalo, jer ako ostaje moće da se pobuđavi. Tako da ako čistite sve od vode, samo zatvorite i to je to. Upravo sam pio Dunav, kanal Tisa Dunav vodu kroz ovaj filter i zapravo ima ukus kao nešto, kao voda iz WC šolje, ali iz vodokotlića, tako da zapravo je bilo dosta normalno. Sad ne vjerujem da će mi ništa od ovoga boliti stomak, jer bi trebalo ovo da radi svoj posao kako treba. Ok narode, ja sam završio i sa pijenjem vode i sa javom. Šta više da vam kažem, sad ću ići malo u šator, idem knjigu onu da pročitam što sam ostavio upravo u šatoru. Bajs mi je vezan, neće niko doći sad, neko da se dešeta i da mi usne bajs, nikog ne bi ukoro tu pušno mene, ali opet ja ga vežem. Svaki se uči, nikad ne znaš, neko može misliti čovjek spava u šatru, ajde da mu kradem bicikli od 1000 € jer bicikl košta 1000 €. To sam, s ovim biciklom sam radio Voltu, tako da, i šator super stoji, jeste malo vetar i tako to, ali dobro je, sve dobro stoji, nema nikakvih problema. Zadovoljan sam kako sam namjestio svoj šator. Jedino mi je kriva ona jedna zakačaljka što ide u zemlju, što je baš je loše urađena ili iskrivljena, baš je loša. Isto, idem malo u šator da vam pokažem malo ambijent i uskoro će i noć pasti, sad je upravo 5 sati.
Jo, ovo će biti interesantno, a ja sam već završio sve što ima da završim, dakle. Ali idem samo još tu knjigu da pročitam, do kraja dana ću to raditi, ništa mi više i ne zanima. Uključit ću sjelicu i imam ovdje ovu baterijsku lampu što može sve da osvetli. Nemam nikakav jastuk ovdje, mada nije strašno jer kako bude pala noć. Valjda komarci neće dolaziti, to je problem. Nisam razmišljao, ali ajde, neće imati gdje da uđu. Nisu ovdje baš toliko pametni. I dobro je zapravo dosta ovako svetiljava. Znači dosta ovako svetlosti prolazi kroz njega. Opet, kad bude mrak, ja ovdje imam sjelicu na telefonu i to baš pravu. Vidite koliko je ovo jako. Nevjerojatno koliko je jako. Dakle, ovo osvjetili čitavu prostoriju i mogu lepo da čitam i sve milina. Nemam jastuk, znate. Kad ovdje legnem, nemam na čemu da spavam. Uzet ću, rano ću podbaciti pod glavu i to i knjigu ću podbaciti pod glavu i to će biti jastuk, tako neki vašački. Kad bude došlo vrijeme za to. Evo ljudi, kako sam snimao par šortova za YouTube, sam upao jako dole, teško sipat vodu. I kako sam upao dole da sipam vodu, ja krenuo i propala mi noga, ja skliznuo. Nisam očekivao sam ću skliznuti, očekivao sam, nema veze ništa strašno. Samo sam sa nogom, nisam ceo potonuo, već samo mi donji deo noge ko stopala mi potonuo opet. Prošlo mi čak i ovaj deo da se čizme, jer i plićaka, ali dosta je tu strmo, tako da nisu baš dobro radili prijelaz, ali šta da se radi. Bilo je mnogo lakše recimo da je voda malo podignuta, a nema veze, osušit će se. I teo sam da napravim vatru, ali duva jak vetar i upaljač radi, uspio sam da sipam gorivo u njega i on super radi, čak može i po vetru da radi, vidite sad ovo, ako ja od njega zapalim. Vidite, njega zapalim i on gori po vetru. I ništa, samo ga zaklopite i on je gotov. I to je to. Htio sam zapaliti vatru, ali doveće vetar jaki. Vatra može bukvalno napraviti požar jer će vetar da vnese varnice i može sve tamo da se zapali, ne vidite, ali bukvalno mogu napraviti šumski požar jer će vatra da unese varnice, tako da ne bi išao u zator, neću to ni pokušavati, neću da rizikujem da mi se ovdje zapali, da ne napravim požar i da bude saranje. Tako ništa od ove vatre, džaba sam ovo drveće skupiti, pomerit ću ga tu strane, idem sad u šator da spavam i da malo čitam onu knjigu pre spavanje i to je to. Izuo sam se, napolje sam ostavio čizme i totalni je mrak, dakle ništa se ne vidi, evo kad ugledam sam kako izgleda, ništa, znači još malo da radim tu, da sečem ovaj video i onda idem da spavam za nekih sati po vremena. Da. Ljudi, znate šta ću vas zamoliti? Zamolit ću vas da zamislite da sam prespavao noć u ovom šatru i da sam se sutra ujutro probudio i da sam sutra završio video. Jer su mi pantalone i podpantalone su mi mokre, plus su mi čarape mokre, plus su mi čizme mokre. To se neću slušati narednih par dana, jer su čizme veoma teške. Tako da ja ću ovdje ljudi završiti video. Da, ovdje završavam moj video jer upravo se pakujem, upravo ja sam uveče, trebao sam prespavati. A šta da se radi, ništa od kampovanja, tako da zamislite da sam prespavao, ali moram se vratiti, neću da dobijem, neću da mi se smrze, da mi se noge smrznu, jer bukvalno moram golih nogu da spavam, bez čarapa, bez ičega, veoma hladno će biti, neću da mi se noge smrznu. Tako da to je to ljudi od ovog videa, vidimo se u sljedećem videu Životinog momka. Zapratite ovaj moj kanal, ako mislite da sam zaslužio like, lajkajte video, ako ne mislite nemojte ga lajkati. I ako ne mislite da sam zaslužio da se zapratite na kanal, nemojte zapratiti kanal. I ako mislite, i ako ne želite sljedeći put da vam dođu moji video, nemojte da stisnete na notifikaciju da vam izađe objava, da vam dođe poruka na YouTube da sam moj video izbacio. Vidimo se u sljedećem videu, a to će biti 24 sata sakupljam po kontejnerima. Vidimo se. Ćao!